Voin hi November ni som ni pasari niya. Chuanin naktuk hi November ni som ni pariat ani. Naktuka hian education an dito na. Tuna yung ting puisan kan lum lakang. Tuna yung ting puisan kan lum meka. No ni inya no katu ka sila va. Poi klaka ni vot ko vat boksi mo. Voin hi hemini hini a. Chuan naktuk hi hini. Chuan he lai kan zo to na. Isong pasar iyan mo. Ray vang thong khóc mày. Chuanin hian kan nei le a. Chuanin tuna kan topic hi identification of hearing impaired children ani. He unit 2 ani a. Unit 2 hi mo tam lu tuka. An ang lombok siya akal pungin ang deo vet may ni. Chuanin kan zirlain soy deo lakila. Kan zirlai hi special hearing for children titen niya. Speech impaired children titen niya. Orthopedically handicapped titen yom siya chun hi kan chong moy lo dilaw se gilid special school te chuanin khang tiang te khatiang ang special tan ho ina an mamo turang si katay kan zira hearing impaired ani a chuanin speech impaired hi kasya solo chuanin gilid special school te po khakai noi thil te nia chuanin hearing impaired ti hi Mizoram han khoi punang yan nei kho amin ka theng ka soi mai don tiang ve chu ni a changkai khop ma kan zir lai hi hemi hi sociology ti minor a om telani education hi mo hei pai mo le tok ta thim pu sola sa emi ma tuna zrai kan na wenanga ka zrai mo tuna chode mi ka revise anga chode mi a hian mi ta hian orthopedical handicap hi ka chiar le anga chuanin chu ni mai khami song ka phot se kan phot sia soi to si la exam line box se mo na ra ping to ga ken kom don ya ani fek kule